tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang, Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwila, wan. wananang, At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. wananang. Thank you Alamapan ka na ko. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingkaurayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige, mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbag lakit din ata ada ugot asida kita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngamita, andan ugot. Ay, amunday da. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, nagimas ti sidaan. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlata nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak laeng amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anyang arod nga iti aramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal ken ka. Ngam awan mo't ngarod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapaylaang nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laeng ken ka, anak ko. Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kano ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka? Ta saan ngagpapautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin kwa na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga akasapulan mi ti babaw ng diti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunen. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano.
Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pa nga to Tane, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan dakit ti kolehiyo? Wen, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Nga ikaroyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, un, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atem ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay apagadalin nyo DJ a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti ina na ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti ina nakas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti ina na, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kas tati kayat nangaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumi kumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay. Ado, paramidak. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na kanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo ang mamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa bali day di Adda pang usarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Agat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat iti lalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo boy a tao. Estudyante ka pa lang, ngam grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa. Di kay ka di madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumutin ti mangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan maibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan ka nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor.
Anyat serbita kursum iti kursok ngay. Naimbag ti kursok tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa kakit din. Say-sayangam la ti kwarta ni papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisina. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanaykan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Ket napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod agita anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan nyo nga ruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't lang ang jabag ko. Thank you, nanang, Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uy, nanang. Kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uy, Laika. Nagragsakan sa ita Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin. Kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha? Grabe kamat. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi anapadpadasan ti kasta. Ano sa inyo nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita, kas kayla agraraman nga agina, tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo talaga. Ha? No siyakla ti mapatulok. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Mananggundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagito abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di ang babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An-an mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta.
Isubliyo iti nangalaan nyo, taidulin kun to dagita. Itad kun to kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo itinginginaan na gamit. Day jay rot-rot itad yo kenkwana, taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya ati kasta nga ibagbagam, ha? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masurunak kaming. No apoy apag-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kaping ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, papa. Period! Papa, agsardangaksan nga agadal. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayon kang agsardang. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardang. Makapa-stress mat ngaming ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man Didak ako? kumamit pilitan, papa. Ah. Nabanugak nga rod. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ko. Wan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti aldaw. Graduating ak kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka anak ko. Makasangit iti nakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Wan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addanton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Wan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayag ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama? Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama? Basta di mo ibagbaga. Sikala ang tinangibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kuna ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagmasorpresahan, ha? Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni mama. Anya? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nuka-anakan na anakagiddan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Ha? Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki laika. Apay ana-aramid ni mama tikas jay. Makaumot
Agbiyaga. Nabartak kayo manan, Papa. Inal daw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timadi ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na dya, brod. Ngaman niya, tinsubad na. Ala, huston, Papa. Aklunan tayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintinom kayo manan agmay-maysa. Awan, sir, bitibiyag ko. Sir, aywan kayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na, tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mi ti ado atulong niyaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nakagsing-sing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango. Da kayo latan timapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kayat mo tagpasikat. Tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal. Tapno jak maawatan ti kayat mo ama pasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kong tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Lading ita kanak ko, nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay? Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kayat ko ti agadal manan. Awal kam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumatan iti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itatadan na talga na trabaho. Kaya't katulungan. No kayat mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a salita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Kan, lipatan mo tinapalabas. Di ka madanagan. Saan ka nagimuna iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabaingan. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, tanag-eskwela ka, Melody.
Jak lain pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman nalay ka. Agyaman nakmat ka ni papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasa kiti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidid kanya ka. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan Melody. Nagsaya at ka tao. Nubak ng kaita, di mo namnamaan, abak ng kaitag na nayon. Nang rona no natangsit ka, itipadam a tao. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.